Dalan, kinapudno ken biag. Nainbag nga oras yu amin, papagayam. Inda ibasa ti Hebreo Kapitulo 13, versikulo 16. Deyo liwayan ti agaramid iti nainbag, ken ti panagtitinulong yu, tadagitoy, ti daton apakaragsakan ti Dios. Papagayam, intay denggan ti may sapay apakasaritaan, ama itampok dito'y programa tayo. Dalan, kinapudno ken biag. Juliet, pautangan nakman. Si kapay ti umutang, nakabakbak na nga dagiti naganak mo. Naibusa na kita allowance. Nagastos ko ngamin. Agbaybayad aki di boarding house ko. Bayada mo't laadagos Tani, mabayag manan nga ikandak iti allowance ko. Wen, bayada ka dagos. Di ka kati matanagan. Mano ayati utangam. Umut-utang kanyak ni Delphine. Ngamjak pinautangan. Narigatan. Apay, agdua-dua ka ni Delphine? Ay na, nagrigat talak. Kasanon, siya ti maawanan iti allowance. Apay, pinautangan? Wen awan pa'y mat ngamin bayadak ita. Amang ano saan agbayad? Agbayad mo't siguro. Ay, an mo na ngamin aya. Amangan mo't na paginumdalaan ka dagiti babarkada na. Oy, sumarunong ti klase tayo. Umay-kan. Ay, makapasado ti klase. Makapaturog. Ingka ituludan ni ading mo itinatang asidaan na. Sapay jak agpaili ita. Ingkan ipawit mo kin ni Rebecca. Saan ka ding agpadadamot iti pagadalan? Ay, wala niya. Nagawid ni Rebecca. Nakasaritak itay. Agsubli ka numot laeng inton bigat. Ayan titid yun natin. Taitagas ko nung mapanak agpasada. Itid mong tumanlaan ka ni Juliet dito yan natin, Rebecca. Una, manong. Ay, naimbaglangan, tada ka apagipawitak. Nagawidak ngamin, taimay ko kinita ni nanang ko. Kumusta gayam ni nanang mo? Dayjay, manong. Saanin ang makabangon? Awanin ngamin kwartami apagpake mo na. Ay, anay nga ro ti maramidan tayo. Kan maysa, saanin ang kabaulan ti bagina ti kemo na. Sana bale. Agadal kalataan na laing, ading. Iso ti bili ni nanang ko. O sige, manong. Ala akong da ti pawit mo. Masapa ak to amapan inton bigat. Agyaman nak tain libre nak iti merienda. Gayem ka, iso akasapulan mo't nga ilibre ka. Juliet! Ay, Juliet! ay ayaban na ka ni Werdo Anyaman nga tatibaganan aya. Gayam mo? Ay, saan? Apay ko magayem magtayta. Saan ka di akalugaram? Wen, ngam saan ko a friend. Maakara nagtupay iti kina-weird na. Tayta, umasidagan. Juliet! Itad ko kang kaday to eh. Anya day ta nakasupot. Natang, intad ni manong mo. Ay! Weird na talaga. Kaslasan nga agpampanunot. Apa niya nalampay laang dito eh. Imbatim ko man ay di boarding house ko. Aywan anya. Nagdagsanan nga day tang awitak. Sige, siya kunti mga wit. Uray ta agawid akmatan. Agkukuyog tayo nga agawid. Sa anak pa nga agawid. Umuna kan Rebecca. Iyawid mo day tanatang ko. Taibati may di boarding house ko. O sige, umuna ak nga rodan. Kasi mat. Ay, bagkatin naman nandiyan nakasupot anatay mo. Kung naman nakagawit ka. Bay, mabagkatan na. Ay, low IQ talaga day ta babae. Jak pala agbayad iti utang ko ka, Juliet. Ngamin, amok pala nga da kwartam. Adapay mo't kwartak na agpaiso. Iso nga rin nga inayaban ka dito boarding house ko tap na agja-jamming tayo. Ay na, amang ano akong iti landlady. Awanda, nagbiyahe da amin. Sino nga iti kadwam? Dagiti da duma borders. Nung nag-aawid damat, ta Sabado ita. Ay, oo nga pala,
Mabit man lang. Sino dyan nakatugaw ijerwar? Ni Kwa, ni Rebecca dayta. Ha? Ni low IQ. Bayan nyo. Oy, Juliet, kasla kayat na asumbrek, Ay, sana mabalin. Inlak ko diri daw. Amangan mo't no agipulong dayta, ha? Ibaga ka saan nga agipulong. Ala, kayat na talaga ti sumbrek. Ano nga tanulo ka tamon ti ridaw. Kayat nang samo ti agsyat. Ay, saan? Jack kayat akadwa day ta a weirdo. Sige nga, Rodan. Rogyan to yung tagjajaming. Sige, tanidyak kaya ti mabitin. Saan kayo madanagan? Siyak ti makaam mo. Apay anagado ti tao di tabalay da Rebecca. Natayan ni nanang na. Ay una yan. Nagubingan pa'y laang. Nagbabasit pa'y dagiti kakabsat ni Rebecca. Ay, wan nga rod. Agsangsangit ni Rebecca ije balayda. Kasangsangput na. Ay, talaga akas tatibiyag, nana. Wan matkit di anak ko. Nabayag mat nga minan nga grigrigat ti inana. Ado pa yun ti gastos da ije ospital. Sa nabalay ta damot tayo anti ni Rebecca anang tulong kadakwad, ha? Pacheck asan na idabaybayan. Sige, ta inak tuman madamdama ije balayda. Inak tumulong. Rebecca, makipagladingi ta balasang ko. Agyaman ak, nana. Namon ka din ni Juliet, tinapasamak. Jack pa'y nakasarita, nana. Ibagak kumaitay ng adamot dagiti gagayom na ije boarding house na. Kasta ka de. Wan, nana. Awanan ni nanang ko. Ay na, talaga kasta balasang ko. Talaga siguro adi talaangan ti pagpatinggaan ti biyag na. At ang adlaw ko, kasla siya makitkita ni Weirdo. Uray di boarding house, nakalak ti ridaw ti kwarto na. Naudi ang nakita tayo di nagjajaming tayo. Kasla kayat na ti sumreksi ka. Kasla da kayat na nga iba kang amin. Di man problema da dya babae. Agpapapansin lang. Sa bagay, kas jaya talaga ti Weirdo a tao. Oy, da dyan ni Delphine, Kadwa naman ang dagiti barkada na. Kaano nga nagbayad? Kitaan. Kung nagtumad kan ka, narigat nga agbayad day tao. Anya klase agayem day ta, Juliet. Natayan ginanang ni Rebecca. Angem saan man lang nga umay pumasyar. Ay katadumat siguro ti pakakumikuman na iti iskwilaan da. Sapay kanayon tayo nga gipaw-pawit ka ni Rebecca iti para ka ni Juliet. Nasingput da dyan nga ubing. Saan ang matagtagaray? Ngam nasaya at kaugalin. Wan nga ron nanang. Angem daksang gasat. Tanasa pa da na ulila. Huwag nga rod anak ko. Angam sapay ko ma. Tatulungan idadagiti kakabagyan da. Delphine, mabit man laang. Agapapurak. Dapay klasik. Agsingirak ko ma. Awanan allowance ko. Ha? Ko, awan pa'y pagbayad ko. Nabayagan dya utang mo kanya. Awan pa'y ngarot pagbayad ko. Kaano ka ngarot nga agbayad? Basta agbayad ak no day bayad ko. Di nakman surut-surutin. Agbayad ak tulat ta. Nyamot day ti pinautang ko. Nagalas mo't gaya matalaga ti ugali na. Oy, Juliet. Di ka mat nakapag-recite, itay inayaban na ka di professor. Kasla da problema? Awan nga minan allowance ko. Jack mo't kaya ti dumawat ka dagiti naganak kanya. Day ti problema? Wan nga ron. Ung tanda, no dumawat akmanan. Ada ka di kwartam di tama pa rin ko nga utangan. Ay, ada ang usarek. Kasta ka di. Pasensya ka, tas ang kamatulungan ita. Asino nga tayo ti mabalin ko apagutangan. Ay, nagriga ti agutang ita apanawan. Ni nga ta Rebecca. Ala? Utangan?
natayan da? Ha? Asino tinatay? Ninanang na. Apay, di mo nadamag? Saan na kami na nagaw-awid? Ay, naipunpun sa kit din Nadamag ko kadagiti gagayem na dito campus. Siguro. Iso ko madayjay ti ibaga na idi. Sikan to ngamin. Di mo ngamin pinampansin idi. Anya ti planom ita, Rebecca, balasang ko. Ituloy ko ti panagadal ko, nana. Ay, katrumpang laeng Ado dagiti auntie kan uncle ko amang tulong kanyak. Nasaya at no kasta, balasang ko. Gastusan da kano ti panagadal ko, nana. Dagita ti bendisyon ti Diyos kan ka. Agsubli ak manin di eskwelaan mi, nana. Adda ka di ipaw ityo para kini Juliet? Awan, balasang ko. Taintad min kan kuan na ti allowance na iti 2 bulan. Ibagam tulaangan nga agawid dito o inuad dawayan na. O sige, nana. Dayta ti ibagak to kan kuana. Ay, dayjay agayem mo. No saan ko apagawidan? Di na malagip ti agawid. Juliet, apa anak ka pamimit ka rito ti boarding house mo? Adda ka matgaya man, Rebecca. Pasensya ka na. Diyak nakapan itilamay ni nanang mo. Diyak kami nadamag anatay gaya man. Kahit ko kung mga ibagakan ka, adamot ngamin nagitigagayam mo. No amukla ko pinastrek ka kumaidi. Ayon gayam, bili ni nanang mo nga agawid ka kano. Mailiw damot siguro kan ka, isuanas kan nga agawid ka. Adda ngamin problema. Ha? Ano ti problema? Di allowance ko, inutang ni Delphine. Aging gaita, di pa'y nagbayad. Kasta ka di? Anyamot daytan a Delphine, di na among agbayad ti utang na. No amukla ko maakas jay, diyak ko man pinautangan. Adda nga mi nagiti ka kasta at tao. Isu arumbang nga aganad ka. Wan nga rod. Adda kwartak dito Mabalin ko nga ipabulod kan ka. Ha? Ipabulod mo kanyak? Kasanon ti allowance mo? Adda kwartak. Inikan nak dagiti auntie kan uncle ko. Jakmot kahit amaawanan ka. Kinapudno na. Idi awanan kwartak. Di dakon kayat nga asit kan dagiti gagayam ko. Numakit kita dak. Kasla di dak am-am mo. Jak ngaminan ida mailibre. Di ka madanagan, Juliet. Adak dito Siyak tigayam mo anak kasagana amang tulong kan ka. Agyaman nak, Rebecca. Inarakop nakmatan. Pasensya ka na. Kasanak-anak kapan idinatay ni nanang mo. Si kagayam tinapudno agayam. Uy, nakabayad kan ka ni Juliet? Oy, awan utang ko kan kuana Uy, agliba ka pa ilaang. Ada utang mo, adi mo pa'y nabaybayadan. Anya kumaita? Bayadan mo, tapnosan asyak ti utangan na. Oy, awan pa'y pagbayad ko. Ibagaman, tasan asingir-asingir. Inururay nakgayam ni tiruwar ti Rumi. Wan, Rebecca, nalpas ka din ti klasem? Wan, awanan ti subject ko itangal daw. Agawid akon inton madamdam ha. Umay ka, mapantay di kantin. Siyak ti mangilibre kan ka. Talaga? Wan, umay kan. Amo, medyo marigatan ak iti subject ko ita. Mabalin ka din nga agpasurokan ka. Ay, wan day talagayam. Amo kad, analaing ka ti physics kan chemistry. Isu asikati na lagip ko apagpatulungan. Agyaman ak iti merienda Juliet. Awan anyaman na. Kan agyaman ak idya impalawag mo maipapan iti physics. Jak ngamin mauawatan di surusuro dya instructor mi. No adda ti di mo maawatan, ibagam laang kanyak. Oh Juliet, limabas dagiti gagayam mo. Di mo ka dinadlaw? Nakitak ida, ngamdidak pinansin. Nadlaw da siguro asikan ti kadkadwak ita.
No kayat mo, aggidan tang agawid inton Sabado. Total, holiday inton Lunes. Ay, wan agawid ta nga rod. Nagkuyog kayo mo't anagawid ka ni Rebecca. Wan manong, iso itan ti best friend ko. Namwak nga minan ti pudno nga ugali dagiti impagarup ko agagayam ko. Apay nga min makigayam kapay iti sa balay, kat adamot ni Rebecca akaaruba tayo. Wan nga rod manong. Agpiknik kami gayam iti karayan. Sumurot kayo kaninanang. Awisan namot ni tatang kan dagiti kakabsat na. Ay kat wala, tapno naragragsak. Iti tiyempo ti pagkasapulan, di ta amaamuam ti pudno agayam kan mangisakit kan ka. Papagayam, di tan tinagibusan ti may sapay apakasaritaan, ana itampok di ti programa tayo. Dalan, kinapudno ken biag, insurat para iti radyo ni Elena Nudo, iti direksyon Virgie Paclay, musika kan computer recording technician Dante Martinez. Sound effects, Isagani Bulliser. Isagsagot kada kayo, ti MPBC Drama Production Center, iti DZWT 540. Kandaytoy nga istasyon. Agyaman kami ti inkay panang tarabay, na inbag nga oras kada kayong amin.